Ljudi bok, evo ga, jedan lijepi sunčani dan, krajem ljeta. Nakon obavljenog posla odlučio sam zajebiti kompjuter, danas uzimam slobodni dan. Preko tjedna je, dok je lijepo, divno i krasno, idem iskoristiti priliku i provozati novoga Nordina. Sad već imam nekih 2000 i nešto kilometara i sad kako su izgledali ti moji prvi kilometri. Ne? Znači, motocikl sam preuzeo u Šibeniku, došao do Zagreba s njim i sljedeće što je bilo napraviti prvi servis nakon 1000 km. Taman je bilo vrijeme za godišnji odmor, za odlazak na Vis i onda sam nekak složilo onako usput da otiđem u Šibenik napraviti prvi servis i onda uhvatim trajekt u Splitu za Vis. Ne? Prvi nekakvi kilometri kad sam sjel na njega, i onako činilo mi se da je dosta onako tvrdi nekak, ne. Prvo što sam išao napraviti, provjeriti usput pritisak u gumama. Prodavači, oni u pravilu, ne znam, drže te pritisak malo viši, tak da onak bilje pritisak negdje onako oko 3 bara, negdje sve skupa, što je zgodno, kad motocikl stoji, onda se recimo ne deformira kao guma, ne. Naime, proizvođač deklarira nekih 2.4, otprilike, ja sam onda nisam to gledalo upusteno, pa sam stavio na 2,5 bara i malo mi se učinilo onak da malo mekši, ali još uvijek mi je oves bil dosta tvrd, ne. Prvi kilometri su mi prošli sa oduševljenjem, iako onak nisam ga vrtil više od 5000 okretaja, iako kasnije sam doznal u istom tom manualu da može do prvih 1000 km do 6500 okretaja, ali ok, i ovo do 5000 okretaja bilo mi je čist zgodno da imam nekakvu putnu brzinu, maksimalno 120 i tak neke kilometara na sat. Ono što je bilo zgodno, recimo trebalo je normalno što više koristiti mjenjač, naravno nisam koristilo quick shifter, nego sam sve sa spojkom, sam mijenjal sa kuplungom, ne, dok se to ne razradi kak spada, lagano znači na nizbrdicama pustiti gas i onda nekom ide po nekoj inerciji i tako, to je neki moj stari sustav razrade motocikla, ne. Motocikl me oduševilo prvo položajem, udobnošću, iako onda sam stavil nekak na taj viši položaj sjedalo, ima mjesta za pomicanje, stvarno može se sjedi tu skroz od ostraga, naprijed da imam više paše kad se sjedi od ostraga, fino je široko, udobno, može se napraviti onak. Ja sam odvalil od Obrovca do Generalskog stola, što je jedno od 200 kilometara, onak bez problema, bez pomicanja nekakvog i sve, oduševil sam se samom udobnošću motocikla. Voznost isto tako, stvarno, kad se natoči tank do vrha, onda se primijeti kak motocikl lijepo, nisko mu je to težište i fino pada onak u zavoj, ne drži, zalijepi se za te dugačke zavoje, onak isto fenomenalno, precizno i sve pet opće, zaboravite da je naprijed 21 inčni colni kotač, ne. Stvarno, sve ok, mislim, prvi momenti što se snage tiče, onak tu ok, to sam sa rezervom uzimal, ne. Ta udobnost, što recimo u prvoj vožnji vas najviše iznenadi, pogotovo ako ste imali stari motor sa šugarim svjetlima, ta svjetla, jel me tamo od Generalskog stola do Duge Rese lagano uhvatil mrak i neka kišica je počela padat, ne. Svjetla su fenomenalna. Onako i u zavoju, isto i u nagibu, fino osvjetljavaju vam putanju, ja iako imam taj nekakav zatamljeni vizir, fino sam vidjel to po noći sve voziti, prekrasno, ne. Probal sam staviti te maglenke, ali onako maglenke, malo poboljšavaju sliku, a ništa bitno, bitan je taj glavni far, koji fino svijetli, ne. No, dobro, onda su došli u Zagreb, tu se malo vozikal i onda rekao ništa, idemo još prema Šibeniku i to bude taman bilo 100 kilometara. Natovaril sam na njega torbe koje sam imal. U međuvremenu sam kupil adapter samo za GV-ovu ploču. Ostavil sam si od Multistrade GV Topcase, to samo zbog žene, jer ona se neće voziti ako nema Topcase. I onda sam nešto metal na taj Topcase, torbu jednu, to sve zavezal s gurtnama, iskoristio svoju staru tank torbu od Ducatija, stavil naprijed na tank sve skupa, ali težište je bilo dosta pomaknuto
to odostraga, pa onda mi je bilo muka živa kad sam moral manevrirati tam prema Splitskoj luci, di su gužve uvijek gdje je tako, onda onak prednji kraj je dosta olakšan, onda počne lulujat prednji kraj i tak dalje. Tako da sam kasnije samo vikal ženi, nasloni se na mene, stisni me naprijed kad tak stavimo, idemo polako, a ne da se još nasloniš od ostraga na kofer, ne. To je bilo to, njoj isto jako udoban motocikl, sve je pet, ne, stvarno široko fino sjedalo, iznenadila se, čeka je rekla da je udobniji od Multistrade, što je puno. Nakon tog obavljenog prvog servisa, onda malo sam više počel ga i otvarati, motor jako lijepo ide, na autoputu, koristio sam od Šibenika do Splita da ne zakasnim na taj trajekt, autoput, lijepo uhvatila autoput, stisnu tempomat, stavili ga na 130 i vozi, ne. Temporatno radi fino, fenomenalno, ne. Normalno na tom autoputu njemu sama potrošnja skače, tak da ide do nekih 5,5 litara, ako se vozite 130, 140 konstantno, ne, tak da hoće onda i tu više potroši, dok na vožnji po cesti na 4,5 litre bez problema. No dobro, sad lagano sam u vodu to rekao, ne. Ovdje sam kak mi je bilo malo tvrdo, sam išao proučavati te postavke, pa sam malo podesil taj ovis, ne. Standardno dolazi dosta tvrd, ja sam ga stavio na nekakve komfortne postavke koje piše sve u manualu, puno mi bolje radi, puno mi ljepše kad motor fino pliva nego kada skače, ne. Puno ljepše se vozi, ne. Još kad sam napravio, recimo polugice mjenjača sam malo spustil dole, jer kak imam ograničene pokrete lijeve noge, onda mi se znalo dogoditi da između 5 i 6 završim u nekakvom lažnom leru i tak dalje, ali nažalost još uvijek se to tu i tamo to zna desiti, onako pimplate i neodlučno šaltate, onda vam može završiti u leru tu negdje, ne. Ali što se tiče mjenjač je stvarno fino radi. Da, u međuvremenu još kaj sam nadogradilo taj motocikl, ti nosači koji su sada ovdje, to su SV Motehovi za sisbegove, ne, oni su došli tek poslije godišnjeg odmora, zato sam se moral krpati s onim torbama. Ovo dobio sam nakon godišnjeg odmora te nosače i te kofere i to sam jedan dan se bome našerafil toga, ne, ali fino prepasali, recimo kad ti sami nosači služe kao i nekakva zaštita od nekih padova, baš ideš negdje u šumu i tak, ne, fino se nasloni na to. Torbe su 40 litarske, na vodu nepropustne, mekane i dosta su široke, tak da idu preko širine governala i tako da moral više paziti kod guranja, ne. A vozilo bum se kod da vozim GS Adventure, okay. No dobro, sad sam tu ispričal taj neki uvodni dio, idem sad malo provoza to do Sljemena gore na kavicu, ne? Na Sleme, Norden već sam beži, poglej me. Onako, ako ste se ikada zapitali, no, zašto baš Norden? Ne znam ni sam zašto, kak sam došao na kraju do tog Nordena. Ne. A naime, još negdje krajem 2. mjeseca prodal sam onaj 999 i imao sam nekakvu lovu na računu koja je čučala. Ne. I razmatral sam sve ponude nekakve. Ne. Onak, dosta tih motora sam vozil i ne znam, onak u pravilu ciljana skupina je bila onako negdje turistički motocikl srednje klase, ne. Sad sve je zavislo naravno i o financijskoj platformi i novcima s kojima raspolažem, ne. Znači onako Moto Guzzi V85 TT, fenomenalan motor, ne. Ali mučilo me to kao zračno hlađenje i on je ipak onako 80 konja, tako da u pravilu za nekakvo putovanje sa suprugom ne bi baš bilo, ne. Razmatrao sam i novi Tenere, s obzirom da je novi model izašao van.
ali to bi mi onak bil motor više za nekakav teto, a nisam baš ono sklon previše tom avanturizmu, ono, nego onak povremeni avanturista više, ako baš nestane asfalta, ne. I isto ono, problem je to, kaj je dosta slabo i jednostavno, gledaj mene, u prvu sam uspio ušaltati i jednostavno nije mi za putovanje onak društvo, ne. Nekak sam gađao sam isto ovaj novi CF Moto MT800X, ali neke mi onak, ne znam, nije mi štimalo na tom motoru, onak, ne znam, sve je ok, ponuda je izvrsna, ono, divno i krasno, ali jednostavno nije mi hitar, ne. Tracer 7, tako ono isto slabo, Tracer 9, super divno i krasno, ali isto to nije mi hital baš, ne. Kaj da velim, ono, imao sam na pameti KTM, ne. S obzirom da sam imao jako lijepa iskustva s ovim KTM-om 790 Adventure, ono, sviđalo mi se agregat ciklistika i sve, ali problem je u tome kaj mi se nije sviđao dizajn. Onda sam razmišljalo onak jebi ga, uz multistradu moglo bi si uzeti možda neki slabiji 450 MT ili Himalajana ili ne znam, tak neke, pa imati jedan motor za zajebanciju. I na kraju čak sam razmišljali o KTM-om ovom 390 Adventure Air, ne. I onak stavim u oglasnik multistradu, rekao aj da vidim da se prodala, nego prodala, onak držao sam neku cifru, ne onak kaj bi mi bilo isplativo nekak, ne. I onak jedne nedelje velim niš, idem ga nano pofotkat, skinut naljepnice i stavit na njuškalo i onak malo sam korigirao sam cijenu, ne. I niš, rekao idem staviti broj telefona, jer znam da ima motorista koji vole i razgovara sa ljudima, iako ja sve rješavam to putem poruka na njuškalu, ne. No, nije prošlo 3-4 sata, čovjek me zove da on dolazi po motor, ne. Jao, ne, šta sad? Sad raspolažem sa većim fondom ne. Na Nučanu mi je bilo isto, recimo, jako mi se sviđalo F900 GS ali u pravilu ne bi mi bil baš potpun nekakav, nego F900 GS Adventure. F900 GS Adventure onak novi je 16,5 i jednostavno to je goli onak bez ičega, ne. I to mi je jednostavno previše, nemam novaca za to, pa sam gledal 850 Adventure i onako, znaš, ali jedno za 9 somova u Sloveniji s 50.000 km, 6 godina starog, onak rekao, to 9, pola, 10, oko 10, 9 i nešto, sve skupa, 10 skoro, to mi je puno novaca za 6 godina stari motor i 50.000 km. Pa sam našel onda jednog u Njemačkoj, čovjeka naše gore listo, onak, isto 6 godina stari, ali 10.000 km sa Krapovićem, onako, bili 11, mislim, bilo mi interesantno, opet mi to bilo puno za motor star skoro 6 godina, ne. I onak, i dobio sam negdje informaciju kak je CF Moto MT800X pušten na 8.990 i onak surfam na stranicama ADH Šibenika, Motobima i onak mislim da nađem, pa gledaj, zakaj ja ne gledam tog Nordena? Motor koji mi se sviđa, sviđa mi se ciklistika, sviđa mi se agregat, sve skupa, a ovaj mi još je lepi za razliku od KTM-a, ne. I onak, u biti hirovita kupovina, ne. Hirovita kupovina, ko što ja stalno velim, motor se kupuje srcem, a ne razumom, jer mi je razum u 5 mjeseci zakuhalo od silnih ponuda koje postoje na tržištu i na kraju Nordena sam kupio onako u 3 dana. Malo sam se ispružil više nego kaj sam računal, ne, ali okej.
Zato sam malo stisnuo sam remen i jednostavno da preživim taj 8. mjesec i ovoga 9. mjesecu bi se mogalo oporaviti. Tako da bi moglo biti sve ok. Norden je fenomenalan. Obožavam ga, zaljubio sam se u njega. Sve kočnice fine, držanje ceste, nagib ovoga, nagne se samo tako. Quick shifter koristim samo u sportskoj vožnji. Onak u laganoj vožnji koristim se standardno ovoga kupuju. Ali ako malo žešće hoću voziti, onda quick shifter, bliper. Evo, fino zakoči, čučne, uđe u zavoj, lepo se nagne. Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. Kočnice su fenomenalne, stvarno ovoga. Dostatne su, mislim, za taj motocikl. Koči ko blesav, iako je Q1. A motor ide ko blesav. Uhoj. Ovdje se ono fino radi. Sad kad sam ga malo zmekšao, nije pregrub. Uživancija. Dakle, ljudi, motor se kupuje srcem, ne razumom. Ono, položaj je izvrstan, ovoga ne pomaknu sam malo te koljiće skroz napred, ne. Na kraju sam vratio sjedalo na ovaj niži položaj koji mi je čisto dobar. Hoće od mene vidjeti. Bum! To mi se sviđa. Bum, bum, bum. Sve mi se sviđa kod ovog motora. Ono, onak, ljudi vele, joj, grije za noge. A, mislim, kad je vani vruće, osjetite ovoga, ne da vam grije. Kad se motoru grije noge, s lijeve strane više nego sa desne strane. Ali dok su nekakve normalne temperature, onda je ok. Ne smete. A ako vas baš grije, onda samo stavite ovoga fuzić, petu na fuzić, malo raširite nogu i prošlo bude. Nije uopće problem, nije stvar zbog koje ne bi uzeo motor. Ako se on ovak lijepo vozi. Da, ove Scorpion Rally su isto fenomenalne. Tako, onak čini se malo ko da se više naginje. Možda je to samo malo subjektivni osjećaj. Života od malog skota. Joj, baš volim to Sljeme. Joj, neki dan sam ovoga malo šprungirao. Naganjao sam ga ko idiota, rekao sam ne smijem ovoga. Jednostavno motor koji onak toliko mi daje samopouzdanja ko GS. I ono dok veliš samome sebi da moraš malo ipak stati na loptu. Nije to sportski motor nego enduro, avanturistički, koji se može voziti kao sportski. A jebem ti drva. Ovoga ako malo više šumi, zaštita od vjetra onak, znači moglo bi biti bolje. Na neke Expedition je viši ovoga vjetrovran i sigurno je bolji od ovoga. Ali ovaj mi je ok, bolji mi je nego kad je bilo na Multistradi, u svakom slučaju sviđa mi se, ne lepije. Iskužil sam da mi je puno zgodnije ovako kad sam ta 2 cm niže, onda mi ne smeta toliko vjetar. Tako da ostajem na tom položaju. Žele da sam ja tu
Sve fenomenalno. Da, i ono kaj isto presudilo kupovini Nordina, isto ima kompletne mogućnosti podešavanja ovjesa, recimo što KTM 790 nema. I ovaj taj kotačić za predopterećenje. Onak, u jednom trenutku mi je sinulo, to je to. Kaj vam kaj razmišljati ovoga? Čovjek me pustio svaka čast, evo ga shvatili nakon nekog vremena, malo već prekasno, pa je sad već gotovi su zavoji. Evo kak lijepo se on nagne. I ne moram tu razmišljati o ovim tu šahtovima, ove to tako lepo odradi. Imam i kontrolu trakcije, nek se malo posklizne, fino će odraditi. A i ono kaj mi se sviđala isto ta elektronika ovoga kod KTM-a koja radi ono fenomenalno. Evo samo, praktički niti ne osjetiš ovoga šahta ga fino prođe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, šoder, 7, ovo sam full. 8, 9, ne smeta uopće ništa, ne trzne ovoga motora. Fino radi, nema šta. A kak je baš te šahtovi na seru, na puštanje, pa ih vrati. Ohoj. Super je i položaj i sve ovoga. Dobro je srce odabralo. Da, treba uvijek slušati srce ovoga. Jedeš ti se to, ako ono... Motor se ne kupuje, jebi ga s razumom. Nego za uživanciju, to je naše čisto ono, da ne velim, da ne budem prost kaj. Evo mene na Sljemenu, na mojoj stalnoj destinaciji. Opa, kad sam prešao to preko kamena, malo me hitilo, ali ništa strašno. To. Sad mogu skinuti ovu naljepnicu i počastiti ovaj tu znak sa jednim novim artiklom. Ljudi, ajde bok.